ukuthula. Shalom. Asihlale phansi. Amen. Baba umsashe over othembekileyo. Siyazehlisa phambi kwakho Nkosi, siziletha kuwe Baba wethu singenalo omunye Baba ngalimini. Sinxusa umoya ongcwele ozosifundisa, ozosisiza umsizi wethu, ozosikhansela ngaphakathi esikhamfote igqwetha lethu elisimelayo, umncedisi wethu, umfundisi wethu. Siyabonga Jehova lomzamo, uyinkosi yamakhosi abexoxana lawo. Sesicela uNkulunkulu ukuthi usipholisele umoya layo Jehova, ukuze sizwe izwi lakho Nkosi yamakhosi. Baba Jehova wamabandla, uyinkosi wena, isandla sakho asikho sifitshane ukuthi usisize. Sisize lasemoyeni wonalo Baba, ukuze sihlale sizwe izwi lakho. Usisize lasesifudumezeni Jehova olomusa, dali wezulu lomhlaba, umoya udalwe nguwe, ilanga lidalwe nguwe, izulu lidalwe nguwe. Ungubaba o-ever ready ukuthi usisize. Siyabonga Jehova, siyabonga Baba ukuthulisa imoya, siyabonga ukuthulisa inhliziyo zethu, siyabonga ukuthulisa zonke iziphepho Jehova wamabandla. Sesicela uNkulunkulu ukuthi ungene ngaphakathi kwethu, upholise okusihluphileyo, okungasenza singemukeli izwi lakho. Uyinkosi wena, umuhle futhi wethembekile. Siyakuthanda Jesu, siyakuthanda Baba. Sifundise usinike umusa wokukuthanda, sifundise usinike umusa wokukulandela kuze kuphela sekugcineni ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Shalom bazalwane. Ngiyalibingelela igama lenkosi. Sibonga ukubuya wethu sahlangana ndawonye singabazalwane. Inkosi lomsizithile njalo. So namhlanje sizokhuluma ngendaba elula kodwa engekho lula, indaba yobuprofiti. Yobuprofita, what is prophecy? Kuyini ukuprofita? Ngubani oprofitayo? Ngubani umprofeti? Hallelujah. Amen. Bazalwane siyezwe eBhayibhelini lapho kuthiwa prophet Isaiah, prophet Jeremiah, prophet. Ngubani wafaka abantu labo kuba ngoba abaprofeti? Njalo kuyini okwenza ukuthi kuthiwe lo umprofeti? Njalo kuyini isiprofeti? Hallelujah. Amen. uNkulunkulu bazalwane mayesidala usidala ngomfanekiso wakhe. Asithwale ngaphakathi kwakhe before asenze. Singapi? Sikuprofesi. Sisemoyeni ngaphakathi kwakhe. UGenesis 1. Masibuya kuGenesis 2 siyabuya sesibunjwa ngomdala sesiba khona. Iprofesi sibuye ngapi? Ukuthi iprofesi has come to pass. Into okukhulunywa nguNkulunkulu asidaleni umuntu kodwa umuntu lwana engabonakali. Chapter 2 umuntu lwana wavela. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu lwana mayedala umuntu ngomfanekiso wakhe, umdala ukuthi enze the same. Profesaye impilo yakhe, aprofesaye, akhulume izinto ezizokwenzeka. uNkulunkulu umdala njalo umuntu. Abese sithi uNkulunkulu angabona ukuthi ubuprofesi lobu engunike bona uyabuqhakathekisa. Kuligugu kuwe. Uyabuqhakathekisa ukuthi umlomo wami asowuphonga ukukhuluma yonke nonsense. Abese kunika even more. Hallelujah. IBhayibheli lithi thou shalt decree a thing and it shall be established. Kusho uzokhuluma into izokwenzeka.
kuthiwa lizokhuluma into izokwenzeka lina elidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Haleluya. Amen. Kusaqala laphana kufika kungathi kuba liphupho, kube yitrance, kube yikubuya akunya kudinga ulala, ukuthi ziba ungathi utheni kanti uNkulunkulu sekhulumile nawe. Haleluya. Okunye kubizwa kuthiwa yi-audible, kuyabe kungaphakathi. Haleluya. Amen. Wena ungasicabanga ukuthi uyacabanga ukuthi ngiyacabanga, but awucabanga, uNkulunkulu semsebenzini. So because thina sithatha uNkulunkulu simenze ukuthi yimicabango, abe sebuyele bathi hayi awukho serious. Haleluya. Amen. Masikhangela eBhayibhelini la sibona abantu abalala bavuka bethi phuphe, ngibone, ngizwe. Akula muntu ofileyo oncwatshiweyo ongavuka athi ngithe. Olela ubuthongo waphaphama uNkulunkulu uyakhuluma la. Uthena kuJob 33 verse 14, 15, 16 uthena mase lilele embhedeni yikho lapha enzabuya khona kini. Haleluya. Ngizokhuluma ngilibonisa okuzayo. Job 33. Job 33. uNkulunkulu wezimanga ngisiza ku-altar la. Sicela ukuthi ngiya ku-Matthew 9. Sejesu wathi hayi Job 33. Haleluya. Job 33 verse 14. For God speaketh once. For God speaketh once, yea, twice, yet men perceived not. uNkulunkulu ukhuluma okokuqala akhuluma okwesibili bathi umuntu akezwa. 15. In a dream, in a vision of the night, ephutsheni esibonakalisweni sebusuku lele. When deep sleep falleth upon men, when ungalala ukuthi ungasekho busy kakhulu ngoba emini sibhizi nje. Kade sibhizi uyacabanga ukuthi kanje. Umoya lo ubuza ngaphakamisa komfundisi. Umoya lo uphakamisa itende. Bekwenzakalani? Ikhaya isitheba safakanga. Kuyaphela isikhathi bani? Wo, sebhizi ukuya. Yey, anti sibhizi. Sibhizi. Kakhona uNkulunkulu ukhuluma lo busy. Yeah, that's why la ngiphuma late because yabe mile la ngisala late. Kumele ngiphole. Ngagijima but mase ukhuluma ezikaNkulunkulu so manje ngiyiphola ekhoneni sami. Kwezethi ngizwe. Otherwise imali lokho ngibhizi ngeke umuzwe. Haleluya. Amen. I-busy schedule lesina iyakwenza vele umuzwe uNkulunkulu uyamsiza usahlala lonke isikhathi. Haleluya. So nasi isikhathi labakhuluma khona. Verse 16. Then he opens the ears of men. Many ebusuku eselele ngoma ekhangile kubhizi. So uNkulunkulu nguyomela mtheni ukuthi hayi ungayi laphana yana lapha. Hayi ungayi yes ibusiness yenza ya ngakwanisa ukuthi ngendaba zokuthi ubhizi. Hallelujah. When deep sleep fall upon him, slumbering upon the bed. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, you are the Lord. Thank you. Ngempela uNkulunkulu uyakhuluma khathesi akhulume ngale indlela aphinde akhulume ngenye lokuba umuntu angazi akunanzelele. 15. Kungaba ngephupho
mhlambe ngombono ebusuku lapho abantu belele befile bethenya emibhedeni yabo 16 angakhuluma ezindlebeni zabo abethuse lezixwayiso. Haleluya. Amen. Amen. Uyakhuluma ezindlebeni zethu. Okunye esethusa. Okunye kuyisixwayiso. Sitshela okokweza. Futhi ungayile kuthiwe yanale. Ungenzi lokhu khathesi, kuthiwe yenza lokhu khathesi. Haleluya. Amen. Masikhuluma ngobuprofethi senzeni. Lapha etempini silokhulume lathi athi kunalwana athi kunalwana. Sometimes uma ubuprofethi bubuya even ebucheni uyavuza ha ngibona imbuzi ezingu-4 mase kuthutha umfana nje gijima wazitshaya zathi ngabona sokuyizimo. Awu-understand uyafika u-ignore ukuthi akulalutho. Yisame la masikhuluma lani la uNkulunkulu lokhu efana izulu lalamhlanje sasikhuluma ngani ngama-parables. Sometimes ngisangabuya kuwe ngifike ngikhulume ngazo lezo mbuzi ngazo lezo nkukhu. Kakhulumi ngembuzi kakhulumi ngenkukhu. Haleluya. Amen. Isikhathi esiningi uNkulunkulu uthena batshele ngeprofesi. Why? Because abakwazi ukuthi iqakatheke okungakanani. Ubuprofit obuvela kuNkulunkulu ayikona obamanga. Obuvela kuNkulunkulu ubuprofit bubuya le healing lokusila. Bubuye lokuthi kuthiwa ukuthethelela u-deliverance. Yes, ukuthethelela. Bubuye lokuvuleka kweminyango. Ngawuthi umuntu othi uNkulunkulu angakhuluma lawo ubuya le solution. Ngakho ukuthi kule problem silungise. But ngendaba zokuthi asikwazi ukuthi kathesi umuntu lo yena ngokwakhe njengoba ngomila kakwazi ukuthi akhulume izinto zomuntu. Izinto zaziveziwe kuye. Haleluya. Amen. Into zana ziveziwe ngumnikazi ezivezelana kuye ukuthi azitshela ukuthi kasoza yenze lutho ngaphandle akuveze ngapi kuba prophet bakhe. Amos 3:7. Ngaphandle kokuthi akuveze ba prophet nikasoze yenze lutho. Anti sizwe. Bese sibuyele ukuthi ubuprofeti kuyi iBhayibheli yisiprofiti sona ngokwaso. Izinto ezakhulunywayo zenzeka lokho eziqhubeka. Asoze kubhalwe elitsha lokho labhalwa uJesu kwathi uyabuya uyeza uzabethelwa uzazalwa nguntombazana oyivirgin untombazana uzawuba nje uzathi ukuthi kwakuyibuprofeti ngenxa ukuthi kwakhulunywa kwahlala iminyaka leminyaka 400 years bakhohlwa ukuthi into ekhulunywe noma sebuya lapha kwesine ukuthi ehlanganisa yiyo lento yakhulunywayo bamphika. Haleluya. Ababe bayifunda iBhayibheli bathi hayi u-Isaiah umprofita wathi. Nayibona? So iBhayibheli from ekuqaleni lize lithutshaye uprofeti bodwa. Ngoba noprofita nguNkulunkulu ekhuluma ebantwini bakhe. U-Isaiah wayengakhulumi yedwa. U-Isaiah wayekhuluma uNkulunkulu emtshela. Abalibhalayo nalibhayibheli balivala betshela ukuthi bhala so. Haleluya. Amen. Ngakho lo yedwa wazibhalela yedwa iBhayibheli. Bonke oPeter, Apostle, oPaul, obani u-Apostle Paul esesengumbulali wayengeka libhala iBhayibheli ngoba wayesilwa namaKristu. Uthe esesusuwe kubulaleni wafakwa ngapha wathola indaba entsha okuthiwa yi-good news indaba eziningi waqala ukubhala. Yikho lokho esikubalayo namhlanje. Amen. Leyibona indaba. So usiprofeti kaSici. Ngikho ngiyaye ngithi mase ngihambile sengafa. Kuphela lokuqhakathekileyo vulana amabhuku check. Ubhalwana. Kulama date. Wabhala nini? 2020 2019 yes. Uyabusukubona ukwizinto ukuthi so ubuprofeti mawubutshelwa isikhathi esiningi sifuna thina ukutshelwa nini amanga. Sifuna ukuthi manje semprofeti ngithi go kulo makhelwane wakho oyisibulo ngakho umama lana kadlali ngesofeti labantwana ugoba ukhona phela mama yisibulo kuye kanye mancube mama yisibulo kusenzekela abantwana
but uNkulunkulu akukho ukuprofita okunjalo bazali. uNkulunkulu kaxabanisa abantu. uNkulunkulu angabona ukuthi umama uMancube ule problem, uza kutshela ngeyakhe ama-parables ekutshela ukuthi ukukhulekele umxolele uma kuyikuthi uyasetshenziswa ngezinye izinto. uNkulunkulu, that's why uNkulunkulu singavuyeli ukuthi kuthiwa kulo mthakathi, because uNkulunkulu kazange adalele umthakathi. So thina masingamtholi umthakathi sisi-wrong, vele asomaKristu asivalele intende sehla phansi ngoba uNkulunkulu azange amdala umthakathi. So thina amandla ukuthi sithi ubani ngumthakathi siwathethele, especially masingakwazi ukuthi simncede emthakathini lo besibonileyo. So ma ungathi wena hayi Maphuzi nguye na uyoseqeda abantu, umsize phela, usasizana ukuthi usitshele. Yayibona indaba. So uNkulunkulu ubuprofethi okuthi bona gogo Maphuzi kule problem enje uNkulunkulu selanda ukuzokukhipha entweni yakho ukwazi ukakudlala ngakiyo, yibo ubuprofethi. Lobu ubuprofethi obuxabanisa abantu kubuye into yakutshela ukuthi kusale lokho kunjalo. Umama mabhandi kwantshele into wathi uprofethi wathena ungaba njengokuthi laso into yakho kuyela uyishegeti ukuthi vela usizakalanga lapho ngeke usizakala into yakho leyo yokuyela la iselegeti. Wona sokumele uzibuze ungumuntu la umuntu ukuthi yuphi umoya okhuluma emuntwini lo okhuluma lami ongelamandla wokuthatha into eselegeti. Yuphi umoya wona lo ukutshela khona lokho kulento ishegeti ozathi uphuma lapho uyayithatha. Why umoya wakho ungakwanisi ukuthatha into lana uyibophe? Ngoba umoya kaNkulunkulu awudingi. Umoya kaNkulunkulu uyangena endlini kanamadodana ezinkathesi. Umoya kaNkulunkulu uyangena eGoli le, uyangena eAmerica, uyangena everywhere. Hallelujah. So lo umoya uzabona ukuthi uyazi ukuthi abantu abakho bahlutshwa ukuthi lokuthi lethi idonke enkulu, ulethi inkomo enduna, ukusithi lethi imbuzi umbulale, kodwa ungayiqomi ubuyise hamba stress body sindlu ka5, yeah this and that. Kade khona akulanto etshintshayo. Laphana isikhathi sani, isikhathi sokuthi wena ngokwakhe ukutshela laphana usibuze uNkulunkulu okhuluma lapha umbeni ngenye. Bazalwane sithemba uche ukuthi uNkulunkulu okhuluma lapha noma ngenye ngenye. Especially ungafuneka ukuthi ubhadale. Ungabona usukhipha abafana laba imbuzi, inkomo, inkukhu usokuchitha igazi. Sokuphazamisekile bazalwane. uNkulunkulu igazi lachitheka once elika Jesu. Alikho elinye futhi igazi elizabuya likugezisa ube right. Ungathatha inkukhu ugeze ngayo usuyinkukhu. Ngoba ungathatha uJesu ugeze ngoJesu usunguJesu. Amen. So ungathatha wena ithole noma imbuzi ugeze ngayo uhambe uyedinga umsebenzi. Never uthola umsebenzi ngoba lapho ufika khona ufika usithi me. Ma ungena lapha usithi good morning, vela bakubona. Unuka phu imbuzi. Those are the spiritual things esingazaziyo sifesifona lapho. So zibuze how many times ugeza ngamagazi ngempande ngokuthanatha usithi uyageziswa. Lapho uhamba khona lokhu unuka la lamhla. Hayi ngiyawuma nayi. Hayi. Sesiphelele inkukhu lembuzi konke. Kodwa igazi eliyi-1 lachitheka esiphambanweni kaJesu Kristu limila likhitshi. Yini igazi esilifunayo. Lelo lenkukhu lidle mafuna ukulidla. Elembuzi zidlela imbuzi zakho uhlukane lodaba lokho olungaphandle lapha. Hallelujah. Isiprofiti masibuya kuwe sikutshela ulutho. Sisangakhuluma ngento yamanje kathesi. Nampo sisangakhuluma ngento ezayo. Sisangakutshela ngento owayenza ekugcineni le. Olokhu sithi abantu abagula, uNkulunkulu kakhangeli abantwana. Abantwana babona nami asima, bonke abantwana asima. Bathi uNkulunkulu yathi asima ivela. Yasuka ngaphi asima? Kwachithwa igazi le kwafakwe asima yodwa. Hallelujah. Kodwa kwafakwe HIV whatever kumbeni kuyini. Hallelujah. So ubuprofethi obuqondileyo obuzakusiza uprofethi weBhayibheli. Ungabona bazalwane kungathi kuyakuhlupha. Sibalele uprofethi weBhayibheli. Kodwa ukukutshiwo ngalesi sikhathi kuwe kutshiwo kuwe ungakubala khathesi. So that the man
so that the man is tender among you, and every day his eye shall be evil towards his brother. When I saw me check, who's valid at the random, so check the man will be evil to his brother. Me, I don't put one. When I saw the evil, me, I saw the middle of Saturday, say I put one. Ubhuti wami uzazikhethela namafutha abe ngusathane kodwa mina angeke ngibe ngusathane noma engamphambanisa ngizamxolela. So anytime ungavula iBhayibheli likhangele so likhuluma ngoNkulunkulu ngawe ngusathane. 3 things. Akule enye into eseBhayibhelini liqala lise lepreacher. uNkulunkulu mayekhuluma ngothando ukhuluma ngabantu abakhe abathandayo. Mayekhuluma ngomubi ukuxwayisa komubi ayikhona kumakhelwane wakho, ayikhona kumama, ayikhona kubaba wakho, ayikhona kumngakho. Kakuxwayisi ebantwini sokuxwayisa usathane osebenzisa abantu. So wena kumele nje ufunde khona kanti kumele wehlukanise umuntu lesono esikuyi. Hallelujah. Amen. That's why sithe umthakathi kaSivunyelwa ukuthi nanga ngoba ngathi nanga usujudgile kuthiwa thou shall not judge. Ungajaji esibekwe kuthiwa ungahluleli ungajaji. Ungamjaja uthi umthakathi vele usuthe wena ngokwakho ngumthakathi ngoba ngenkomicho omjaja ngayo yinkomicho la uzojajwa ngayo. So vele selingabathakathi abayi2 akula muntu okumela kutele khona kumele uzazele wethu ukuthi ngingathupani uyaloya mina yimi ndoya la finish. Indlela uNkulunkulu asikhangela ngakhona kasabuyi ukubhalela iBhayibheli uthi ungakwenzi ngoba ungakwenza sukuthethe back. Hallelujah. So namhlanje kumele sikwazi ukuthi mama umfundisi wekhuluma la nyazi abanye sebebayazi mama umfundisi ekhuluma uNkulunkulu uthi uNkulunkulu utshela ngobonakala nini akudala mingakazalwa ngoba lapho uyangivezela izinto ngingakazalwa entshengise khona engakazali umama uNkulunkulu uyanthatha engihambise back lapho mama wakhulela khona ambonise exactly. Manje lokho akungoba lo la isihlahla lesi abese sithi umbuze lesihlahla esithile esithile isizidalela kusomatofu isihlahla esithile. Yikho la ubona khona akula nyanga in this world engahamba back lapho owazalela khona kuphela uJesu Kristu onguye wakudalayo ngoba ukwaze ungakangeni esibelethweni sika mama. Nguye ukukhethele ifamily oyafikela kiyo uvele ezulwini. Nguye okhetha wakhetha ukuthi gcinani uzakafikela kuli ifamily. Laba bobabili intombi lo sisi zabahlanganisa mina ukuthi wena uzala. Nguye wakhethayo wabakhethe boyi2. Lawo wakhethelwa abazali lawo wakhe sonke sakhethela. Hallelujah. Laba ababhala iBhayibheli lawo bakhethela abazali. Otherwise uJesu ngokwakhe wakhethela ukuthi afikele kuMary noJoseph. Hallelujah. Amen. Siyayibona into yangikhona indaba yobuprofesi uNkulunkulu angakhuluma lathi la. Abaningi into ngeke understand after 1 week. Into noyikhulumileyo sure. Kathi liqiniso. Kufanele yayiqiniso wona ngongakwaziyo. Wona ngongwazi ukuthi uprofit uphekile. Hallelujah. Uprofit isimanga ongasozisazi. Ngenye into engabangeke ngitshela ukuthi besikhangela iplan yalapha eMesikeni. Ukuthi iplan ibhalwa idwetshwa phansi iplan. Ibhali iqala ukubhala iplan. Ifaka ukuthi ungankowule endlela eMesikeni phakathi. Yikho uNkulunkulu anjengoba. Ifini ngudweba ngazivuza ukuthi uzavuma. Uzavuma lokho uhlale njalo. Into azahambelana nayo. Mangathi ngithumela iplan yakho no. Vele lapho sensakha vele sesamathi kuhle. Ngathi sifuna ukubona ukuthi into le engikhuluma izithi ezulwini kumbe eyakhe yiyo ezavuma yini. Emalangeni adlula esayidonsa iplan sayikhipha. Actually umuntu yaqala ukukhuluma ngayo ngiyinakho. Kufanele kwenza ngada. Mama la wathi kathi kwenzakana abakwazi ukuthi mina ngiyaphayila yonke into ibekiwe. Sayihwatsha. Ebibhaliwe lo mnyaka yakhishwa ngayo, ibhaliwe konke. Silutshwana izinto ezingakenzakala. Ngilamanga. So ubuprofit ngesikhathi sithi isikhanda lami belisina amanzi abantu beswina begolisa besithi ngithi ngoba ngathi yijoko. Ngathi la ukuthi bekube umama.
bathi nankana amanzi kanti kodwa ngesikhathi ukuthi bazogejwa lapha kula manzi kube la manzi la but osokumile yiprofesi eyakhulunywayo ukuthi amanzi azoba khona noma inkanga lengakanani because uNkulunkulu azoba khona. Haleluya. So ma uya kuNkulunkulu ekutshelela ukuthi that's why ngiyafuna ukuthi uphuphane ebusuku wena uboneli wena ngokwakho ubonani because ma ulobudlelwano ukuthi akubonise ulutho even usiyakufa uyakutshengisa ukuthi uyahamba even uzadate uzakubonisa umntwana uzamzala uyakubonisa ukuthi umntwana umfana yes. Haleluya. So is prophet esiphelele ungahambi usedika ucela nje abantu bayiBhayibheli uyakutshela exactly. Haleluya. Uthi ungabali iBhayibheli esefuna nje ukuconfirm sekuveza kini mina sengikhuluma konkana la okwaziyo asizothi sekube kungumane la ngiyakutshela ukuthi kule prophecy yayizona prophecy kaBamdla angitshela ngayo ke Bamdla ngitshela uMabhanga prophecy yakho in like this wena ubukhala usithi uguqile usithi mfundisi ngiyacela bathi ngiyacela ebedroom yami kade ucelani mhlawumbe ngiyacela ukuthi ngiyacela tata khona ngaphansi kwedrawer ngaphansi lapho uyabona khona kulemali bathi uhlanga azange athi ufuna imali in the vision uthe uyacela. Haleluya. La flash mase libuya lapho yasokuthiwa ngimtshela ukuthi akhuleke ngoba uNkulunkulu ufuna umsebenzisa uNkulunkulu ufuna ukutshintsha into ezikhona edumeni lakhe ahlatshintshe umndeni. Haleluya. uNkulunkulu wathi ngimfake emoteni athi ngimfake umfundisi okay wathi because uzamnika hope kumele umnike hope okay mase ntshela uMabhanda wathi umhlanga sike sakhuluma afuna ukuthi ngibe ngathi sengikhuluma noMabhanda uthe sike saxoxa isixoxo ngosiso ongizwa kahle so mina into engiyikhuluma kuMabhanda ngikhuluma umhlanga manje umhlanga noMabhanda bayayazi ngilamanga uyakwazi nekho uyakwazi nathi ukucela so mina noma sesihlanga sithi ngiyacela bathi ngiyakucela bathi ukuthi ngiyacela umhlanga uneproblem akade ilethile kuNkulunkulu noma zangakuqaphuleni but uNkulunkulu uzwile ukhala kwakhe waphinde wayidiscussa nawe yayibona even eka-antiten ngisiyabona ubhugwe matshe elipolisi efika kimi esalute esithi ngizami ngidinga ngihlathi usalute abantu usalute abantu lami ngizilephukela lami ngiqulami usalute abantu lokhu esithi but usalute uNkulunkulu nothi mina. Haleluya. Amen. But umama mayiseyikhomfema ukuthi hayi ngithi mina kule promotion ufana la kule promotion kuye umama mayiseyikhomfema ukuthi hayi vele kule nto kulamanye ama-prophecies anje uNkulunkulu ebebonisa ukuthi akomtshela ukuthi aphushe ngokwakhe and engami khona because inyembe besizileyi so more yakhe. Haleluya. Ekamhla ngiyabonisa ukuthi so vele kusho ukuthi so-manager wengane ngumanager wabantu ngisengamtshela ngathi uNkulunkulu ufuna iyegebha abantu go deeper ebantwini ubatshela ngoJesu. Haleluya. So ubuprofethi bazalwane lingahambi likudinga uzadinga umuntu ofuna imali yakho akutshele kule problem ofana nayo lami ngabaphoda ngasala lokho ngile problem ofana nayo imali yakhe. So namhlanje sengikwazi ukwehlukanisa lo ngokuvela kuJesu lo okunye kwakhona kubonakala ngathi right for 2 months 3 months ubuye kuthi pho. Haleluya. Amen. So izinto emele sizifunde esihlangana nazo everyday kunixoxa lomuntu babe selihambela kuzo wesho umtshela ukuthi usiyakuzwane ngaphi kubani abe ndingibuze mhlophe ngeyani ukuthi uyafuneka kosibani bani enyangeni enkulu usiyagezayela embuzi uzatshona ugijima imini yonke iqiniso ungavela ugeze negazi lembuzi usuyimbuzi because ungageza ngelikaJesu siNjesu. Haleluya. Uyabona ukuthi akuthathi kuye esikole
uthatha ukuthi uzibuze ukuthi igazi lembuzi legazi likaJesu. Ngesikhathi uJesu azabuya kwakuvele kubulawa izimvu, kwabonakala ukuthi izimvu kazizixoleli izono enough. So wena uzabuyela njani into eyangasebenzi ehlulayo? Yayibona indaba? Ku-Numbers 20 ikhuluma ngoMoleki. Uzala umntwana umhambise emuntwini ukuthi ayekubekela inkani, uMoleki. Uzala umntwana umhambise emuntwini ukuthi ayekubekela inkani. Lo dala umuntu wamhlanganisa akayazi inkani. Uthatha umntwana uyembeka isigenama ekhaya. Sometimes kuyabe ku-right, akhule. Mayefike ejini yami, isigenama sithi no. Ngoba lapha somele yenzeni upushi life. Isasengaka lapha u-right le nkanda yakho ifakwe. U-right. Mawufika lapha semfuna ukushada, semfuna ukuvula ishop yami, semfuna ukuthi ngibe ligqwetha, semfuna ukuthi anatana isigenama sithi no. Kumbe welethe isilwane sithi kumbe wofaka igundwane lithi no. Uzabona uphetsheya kuyehlula. Kade lokho ezama wathi nithi nima sesiya kuNkulunkulu afika athi umama wakho nobaba wakho bakuhambisa uzeni koMoleki. Hallelujah. Amen. So this is the problem we are doing ourselves. Sesizibuza kade abantu abami kwala ngaphi? Kade mina abantu abami yithi esafika abantu abazawa. That's why kumele hlale sicela uxolo ngoba kwaphana uthatha umntwana wamthatha usithi udinga uncedo. Wawuthatha usithi udinga uncedo. Namhlanje uyazibuza kade kwenze njani? Kade abantu bahlekanga ngaka bakithi. Kade wayebengachati. Kade basebenza abanye baholisa imali engayisiyo. Abanye bafundile uthwele isithupha kakusebenzeke. It's because of uMoleki. Umntwana wadedicatedwa entweni. So wena khathesi uzama ukukhuleka la. Into lana ithi no, anti wamnika mina ekuqaleni. Abanye izisu. Ngifuna ukumisa, ngifuna umntwana uziyecela umntwana kuMoleki. So ungahamba uyemcela kuMoleki la ukhangele. Wena sujikisile khathesi ufuna uJesu. uMoleki ngaphandle wena uzube delivered uJesu akukhiphe kuMoleki. Uzabulokhu ubuye church lo Moleki. Hallelujah. Amen. Yikho okuthiwa spiritual things. Kuthiwa man wena you are a spirit. Uhlala phakathi komzimba ule soul. Man is a spirit. Umuntu umoya. That's why angafa kwethu akasekho kodwa ke lokho kulentwelele phansi. Okungasekho kuye. No. Umoya ulona kawufi. Wona lwana umoya kawufi. Hallelujah. So lapha sikhuluma ngezinto zikamoya ezingabonakali. Igazi lona lesigeza ngale sithi sigeza ukuthi sibe nenhlanga. Ukhona usiyathatha umnyama because konkulu koSathane akula nhlanga. Umnyama kuthe thu. So wena mase uyadinga ukukhanya ngale uyathola uthola umnyama. Ungaya koMoleki usedinga ukukhanya uthola umnyama. So the very moment uthatha umntwana ukuthi ayifake inkani ubuyithola umnyama egomeni. Uqhubeke lo mnyama wakho uSathane uyazithulela. Ayeke likhule lokhula. Uthi maye semkhulu sokumele decide especially secondary. Maso uqala secondary. Yikho lapho indaba eqala khona. Secondary time sokumele ukuthi umntwana sebonke ngaqeda la ufuna ukwenza ukuthi yikho lapha uSathane athi no. I'll move forward. Hallelujah. Amen. Siyabonga abantwana bamitha besesikolo abafana baqala ukubhema imbanje a lot of things abazenzi is because kuthiwe no. You can't. Ungazivele ephuphela ingakana ngaphandle impilo yakho ukuthi ilahlele. Because khona phana lapho uSathane abambe khona. Hallelujah. Amen. uSathane ule stronghold ezintweni ezenziwa ngabokhokho. That's why masicela uxolo sithi sicela usixolele ezonweni zabokhokho bethu. Because kwakhamanzeka khona lemsambo kusiza nga. Yikho uNkulunkulu ehamba ebuhlabula khona la kusiphune. Kuthiwa yonke into engahlanyelwanga yimi ngizayisiphuna uJesu njalo. Akula umuntu ozosiphuna. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Uyazwisisa kambe ukuphuma ngapha ungene ngapha. Siyayibona idanger esikiyo. So thina from now ungaqala khathesi. Enye into ezalitshela nayo ukuthi iprofesi evela kuNkulunkulu asozubone iline yabantu la. Babe sithi kukoSathane. USathane nguyibavalayo ukuthi bengayi koNkulunkulu. So yethuki mawubona ichurch ingakhuli fast. Uyebona ichurch lapho ngala uNkulunkulu khona igcwele abantu because akekho. Hallelujah. Amen. Because bakholisa amanga lesi prophet esamanga.
bakholisa ukuxabana phakathi kwapha echechi bayakhombana bamithisana phakathi kulo nkulunkulu khona so elinde ukuthi uzitshelwe imuna la uzibonela into e-right eroma khona ungayazi e-right eroma namadlokana uthi usulinde ukuthi uzutshelwe ube lokhu usiye esontweni ukwazi ukuthi kurongo ukubona ukuthi kurongo haleluya mina lokhu ngikuchiya ku-conscience yenu ngaphakathi kwenu unkulunkulu alisise and because into isegcekeni indlela eya ezulwini ukuthi injani eya kosathane haleluya konkulunkulu i-crowd yakhona uyayithola i-crowd enkulu but balutshwana khona phela bathi yes konkulunkulu bese kusithi kosathane kugcwele phambi it doesn't matter ukuthi ukhona othi yes ngakekho kuvele ukuhlala kugcwele kungalali utho kunjani haleluya amen into yabisenzakala phakathi laphana ingozi yodwa kwe-rounder sokuqala ngomfundisi kusehla ku-rounder kusenze nje isiprofito sakhona ngesixabanisayo kuyaxatshana eveni haleluya kodwa babeliphethe ibhayibhile abanye bengaliphathanga so wena vula ubuprofethi obulapha ubuzwe ulalele ukuthi wena ungalala ujumeke unkulunkulu ukutshelana anti ngoba wena ungazimisela ukuthi nafuna ukuzwa kuwo bane uzwa kuwe uyakuvezela haleluya praise God so mbano kwaphupha isinamo sakukhona banobonile otsheliwe ukhulu libone amene inkomo ngochile ngizile ukuthi ngibonze ngoya bezibotshiwe ngathi ziyadini hayi zingali isiza yabona ukhulu ubona inkomo ezibotshiwe ezinjani ikhala alikhala ezimhlophe ezimhlophe omunye futhi mbani obonile khona la abona nje ongabonanga uyakukhohliwe libone nini selizikhohliwe ilayise ngikhumbula ngijana liyabuya ngathi lezi endaweni manje ngipha ukubona tempo ungani kuyavuma ukuthi ukhethe indida ukhethe amathathu ngabantu bazibabona ngibona ngathi bayakhetha iyani bakhethe bakhethe so linabe sefuna ukukhetha okusele kwabanye khethe okusele kwabanye nade ngelayo yambhasini unkulunkulu uyalitshela kwabanye njengoba unkulunkulu uyabe kutshela ukuthi unkulunkulu yakhona akala mntwana kuyi-one ongasiphetha umntana kankulunkulu ungabi kwazi ikusasa yakho ulala nje uyakutshela ukuthi kusasa kwenzakala kusasa kwenzakala so namhlanje manje noma ufanele athengise ebe kubhizinesi uyakwazi ukuthi ibhizinesi yami izihambe kahle sizihambe kahle nje ukuthi ama-fruit ngabanye so kumele umkhule kwakho uhle utshintshe angeke ngibe ngumsila mina ndilikhanda mina why kufanele kube ngabegwija balama-fruit ayi ngiyawathatha ngenkani ngojesu kristu ngiyakhansela lokhu kuba ngusicelo kube into okutshiwo ngabanye ngiyakukhansela ngojesu kristu uzixoxela so uyakhansila uyosena into ongayithandile khansile uhambe ngemoto drive uthi lapha sokuthitsha sokulibhasikile uthi hayi khona ufuna kulamavili amabili mina bengihamba ngemota ngojesu kristu ngikhamba ngemota ngojesu kristu kwabona uyaprofesa impilo yakho uyaprofesa before you know it uzezwe endlini ebantwaneni umntwana sengithenge ngemoto kade kufanele ukuthi kube nguprofesayile kodwa kwavele emntwaneni yasikhumbule sikaDavid wathi ngifuna ukukwakhela indlu unkulunkulu wathi asoze kube ngoza yakho kuyaba nguSolomoni umntana sometimes ubona izinto kanti ubona bona namafruits ubonela abantwana bakho so ungaza right kuye ebantwaneni haleluya kumbe bazumile haleluya so asimonitheni namabhuku ungamonti hey mpuphe yazi mpuphe unkulunkulu untshelile
umenza abekwazi ukuthi uyakwazi ukuthi nguye ukwabona mangathi hey Nathoba esingiyabonga mama lekhaya nje kodwa khanda Nathoba uyazizwa uyazizwa ukuthi uyahamba uzwile message lana ngithumeleyo lo nkulunkulu njalo uyabuya zosinyenyezela thina sivuke kuseni yazi Nathoba yazi nguphuphile yazi nguphuphile Nathoba ugijima unkulunkulu utshengise wena Nathoba ugijima unkulunkulu akwazi ukuthi uyakwazi ukuthi nguye obisa amaphupho seveza ivindo ukuthi lichona sasa futhi ulale futhi uthi helele mbijana akubonise futhi okuniphapha kupha yebo uzufundele ukubhala ngani phansi ubuyele futhi kumbe uyathatha amanzi khathi khona bana engakana ingaba siyabonga nyabonga ubuyele uyabuya futhi akukhona pha ulithopa kutopa phela ulicontinue futhi ulalela haleluya unkulunkulu indlela ethini sibekwazi ukuthi nguye hayi khona uthi mphuphe wena ukwazi ukuphupha sikubalele kanti sikuJob 33 ukuthi singalala sithi nya sesingasekho busy singasabala amasente ethu singasabala isikwelede ikho lapho kuyakhona shiya lapha yenzi suvuka lapha nawo yazi mphuphile manje hayi ungajuthi bese unkulunkulu ngibonisa uDaniel wathi akekho omunye oveza imfihlakalo ngaphandle kaJehova before I explain the king akekho omunye oveza imfihlakalo ngaphandle kaJehova uNkulunkulu wathi yeah you are right even Joseph before Pharaoh usitshele Joseph wathi hayi ayisini ngubaba oveza imfihlakalo ubaba wathi waveza konke kuJoseph the moment sisithi uNkulunkulu uthe ungibonise lokho uveza konke. Hallelujah. Praise God. Sibusisekile. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu wethembile yasipotha sina amakhanda asimbonga ubaba. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga umprofeti wethu. Siyabonga ukusifundisa izwi lakho ukuthi si-understand sizwe ukuthi okwakho kuvezayo ukuvezela ukuthi usikhulule. Isiprofeti sakho sibuya lenkululeko Jehova. Siyabonga ukufundiswa uNkulunkulu ukuthi igazi lakho i-final authority. Igazi lemzimba kodwa uNkulunkulu lakho igazi lamandla okusigezela lokusisilisa lokusijinja. Ngalesi sikhathi siyajintshwa ngegama likaJesu Kristu. Sikhulekela amaphupho atshontshwayo akhohlakalayo. Jesu Kristu waseNazaretha yenza abantu abakho banika umusa bengakhohlwa lokho batshela khona. Uma bangakhohlwa ama-instructions babo babonise babone babezazi ukuthi bangabantu abakho abasobantwana bakaboni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you. Lord, we thank you. We thank you for the wind because it has cooled the heat. Thank you, Jesus. We appreciate you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Father, in Jesus' mighty name. Lord, I bless your children with the blessings of the Lord. I lay my hands on them for the glory of God. I proclaim prosperity, happiness, joy, health, supernatural speed in everything they are doing. Health and supernatural health that comes from you in the name of Jesus Christ of Nazareth. I speak to their homes, Lord, their pockets, their blessings, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, give them a testimony. A testimony, a testimony, a testimony. Laba bazama ukubatshontshela Jehova ibali policy. Abazama ukubakhulumela ibali igqwetha Jehova. Abazama kuzo zonke indawo abazama khona uNkulunkulu bamela abantu abakho. Ube ngujudge ube ngumagistrate. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Abakhala besunyembezi babo. Abafuna ukukhulunyelwa nguwe bamele bakhulumele. Abafanele baluzwa abalakho ngabangelakho babonise ukwenza into elungileyo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, siyabonga. uNkulunkulu siyabonga. So we look up to the hills. Where does our help come from? Comes from the Lord, the maker of heavens and the earth. He will not let our foot slip. He who watches over us will not slumber. Indeed, he who watches over Israel never slumber. The Lord watches over us. The Lord is our shade and our right hand. The sun shall not harm us by day, nor the moon by night. The Lord will keep us from all harm. Watch over our coming and our going.
both now and forevermore. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord, for answered prayers. Lord, the prayer points are soaked in your precious blood. They are handed over to God Almighty who has answered them all with a yes and in Him. Amen.